Praznici su tu i opet nemamo poklona. Panika! Obećao sam si da ću sve kupiti do listopada i sad je prosinac i još nemam poklona. O, čovječe. A ti si još ovdje. Ja nisam očekivao da će itko gledati ovaj video. Da ti kažem još nešto. Možemo otići u shopping centar i izgubiti 40 sati svog života. Ili kupiti nešto skroz bez veze. Pidžame, čarape. Zato mi se paketi Select Box čine kao super ideja. Imamo više od 15 paketa. S jedne strane imamo sportsko adrenalinske doživljaje, možeš skočiti padobranom, rafting ili jahati konje, do gurmanskih užitaka, odeš u prestižni restoran, probaš nešto što još nisi probao, pa sve do wellnessa, bazena, sauna, znoj ti klizi niz čelo, njega lica na primjer, što god da je, pa sve do luksuznog smještaja u kojem možeš prenoćiti u brutalnom hotelu ili na seoskom imanju gdje te ujutro bude kokoši, a tvoja te ljubazna ženica tapša po guzi. Zašto bi poklanjali stvari koje samo skupljaju prašinu? Ajmo radije poklanjati doživljaje. Select Box, već dostupno. U svemiru. Ovo bi trebala biti ovca, ali je u biti jarac.